ole ama sa in clear tu te kalo lom le vek chewa tu tuma chuan Facebook lampanga post dang dai tak mai mo post rap thak tak mai nin ka hria ka mule nol moi he tu na kan mulai hi thala ka hi chu Mizo tlangwal Mizo Mipa te khanin ha takin simen an chok tur mai ne a then hi chuan du pui fanau te chom nan an mang te poni mai thaya a hriat mi alowa an fakom khop mai amaro chu achunga hian he ti hian a ron soi du tlat mai he kan chiar chawang a zol nei ti grupa hian ani mela hetiang na thok thin ini chuan bial nu emo nu puyatan Mizo Nula beisei su i phulo khothang lama khuan tui kuk mai chia Mizo pasal nei an tam khulama khuan ran ngau i zong don nia ti in aron pos zek mai ne he hi zo sang pui chin za intinia zol nei group ani na langa ta hen aron pos ania arap thla khop mai he posi riru a khoi tak zetani he pone sakan chiar non le photang hetiang na thok thin ini chuan bial nu emo nu puyatan Mizo Nula beisei su i phulo khothang lama khuan tui kuk mai chia Mizo pasal nei an tam khulama khuan ran ngau i zong don nia aron tia Mizo Mipa te hetiang anga nitin in Hlawh fathin te angai sang lo ve hle ni ti hi chu chiang hal kal khop mai kini pan kan ngai sang bi lo ani ti kha a post tu hi masa in kan soi lang ve shim shimani chung comment then khat te kan en chawanga Mizo mei chia Mizo mei chedik tak te trong kan en chawang helaya hianin he post a viral na sakhop maya hi Mizo mei chetam tak khan aron changlet na savia wane mampui van kal hianin zaklo e mai ka mei chiat pui mani se over ka ti Mizo Mipa hian an du big em ka ring lo kut ke kima na thok theya anom hi lom om jok viawin ka hria engna thok po ni sila kan hlimpuya Christian chung kwa kan din pui the ni chuan a thamai lo me eng anga lo tampo ni se kan hlimpui chuan lo chuan enge hrem hun nen danglam na ka ti ve tlat aron ti ni a hei hi adi khop maya antinan a zo sang pui chin za hianin midang mo Mizo Mipa po ni se rui hlawe mo kutling lawa sum la lu thin te kha aron soita se chu zeb lawa chuanin adi khop mai kan ti pui ngai ka ringa ne amaro zo khatiang po ni lem lawa hetiang anga mi in ha takin dik takin sum ala lut ani a hetiang laya mo adeu so a muniam zonga po saron siam hi chu atu lo viawani kan sia chho zelang zualte inti hin eng na po thoksela mangai na om chuan atoke nangman zuk nei la ti nia in me ngotin karing khitiang lo po du le thi chia po zong se i phu chuang lo ron tia hetiang hi hriat anu mani pori sela kan sia chho zelanga hetiang ang po si zeb lo chon Facebook hianin kum tam takhi ka khoi ve to amara chu mu tur hi kala nei ngai lawa mo kan mu phak po kan ring ngai lawani hetiang anga post Mizo Mipa te ha taka na an thok tham lo lu tuk ti hriat renga nia za thla khop mai kan en chho zelang kan soi le lok kan pa hian a thoka ka za pui lo ka mangai na a kian pha chuang lo we min mangai na hi kalom tok em ani kan hlima kan ei khop pathianin min pe ve zel lo hrero tin ron sang le lenga tani adi khop mai hi Mizo mei che dik tak te ril ru tur mo Christian Nula Christian mei chia dik tak te ril ru tur ani ti kha a chiang kal viawani rau sang puya hianin kalome mi nuaya kanin lo awanga mel tha kan chang lo ani po in kan buai lo lal i suwa kan nei chuan atok viau ni tin ei khop min petu aya tha hi om lowe i capson hi amak hle mai midang hnusit na awa ang ve film khur hle ro o tinaron chang le tania adi khop mai heting anga ti tur hian eng din mun nge anei mo mi house salutuk po ni sila tu manan ngai san karing lo ani Mizo Mipa zinga hian nitin in Hlawh a chung ko chom hi tam takan omani chung chu ani hi chu rangai sang lo phot tina ni heting anga cement choka mi hnuai in hluang che hi chu a muniam hle ni tina ni kha mirilu dik chuanin mo kan muniam lo kan ngai sang zo kani dik taka sum la lut ngam than po luang zoya dik taka sum la lut thin dik lo taka sum lak lu Hlawh ang chi kha keni chu kan ngai sang zo kani ti kha kan soibok tu ania hengpo ni sela
heting anga post an oma hi mo soituang khan a viral na sa to khop mai ne chuwang chuanin arap thla khop maya mizo hmeichhia ani nge fake account na tangin post ani nge ti kha chu kan zuk hrelem lowa thina khaizak mai ne zonun tluanga bok hianin mizo hmeichhia chu an that chia engkim an du bok si a boi thak aron ti adik na chen tam tak omanga amaro chu mizo hmeichhia zong kha an ni ari nom lem lawani hei chu chun helaya hinaron soi le nupui zokin an pasal fanau te chom ta hi ka hrenem mai an that chelawani ang mi pathat che fe hi an tamlu tuk tlat meichhia zok hian kan phak tok na pom chung pon sum tho chua dan kan tap charani aron ti ni angai tuana akal thui rual inside a le b om thai pori nom ngalani hei chu hei aron changlen ngal fak maya heti ang thila hian thil thalo tak mai om thina chu post enge mo an oma mizo hmeichhia emo fake account atang te pon ani chu mi pakhatin mizo mipa aron soisel chuan mizo mipa te aron tong chuaka khatin khan mizo hmeichhia ten soisel chuan mizo hmeichhia te bok khan thomaron nei le atopa mizo mipa le mizo hmeichhia te mo nula le tlangwal te pon yang chu social media Facebook te WhatsApp te pon yang chu khatin kaltlang khanin ani nil sup thina khatin kha aza thlak achang kang lawani ti kha she sham turin kanin ngen thar bokani choring poni se hei mizo hmeichhia then khat te chuanin enge anga hausa poni sela mo mangai na dam sa tlat chin oma chu ti rualin mi hausa deu amaro chu an hausak dana soi engemo dik lo deu dik hlel deu omang chi te soi tur tam tak hi ngo an lo om to thina ne chu wang chuan tuna post kan hmu po hi amari ru dik tak ani porin oma maro chu heting hi mizo hmeichhia zong kha an ni lo ti po kan hriat vekarin oma ne imponi se comment then khatte kanen chho zelang espiral te hian kaming ang che ila nei zui iten omreu lemai vaya po dumga ho nei la in me ngotang hetiang te iposa in soingam chule mizo chu universia iza pu yom ka ti lemai haron ti ne ya mizo hmeichhia then khat khan in aron kap na khop maya ka nat pho om viawani achan chu chiat ni that ni te mo thleng sila tu nge buai pui don heng hi kan hriat te po hi ngai vein ka hria mizo hmeichhia then khat hianin aran ei lo viau thina amaro chu mizo hmeichhia mizo mipa nei tla kanom lo ve chuti khati tia state dange mo foreign an hathoka kal kan tiang chi te po niang chu enge mo tran pui te an han nga ya atop kho ka chuan mo chiat thatte anan tole meu chuanin nei tla kan om lo ve ti an soisel hut mizo butlangwal mizo mipa te bok khanin an tuam hlom le thin an ti moi le thin ani ti hi hret tam tak kanom karing ani chuwang chu mizo hmeichhia then khatte heting anga helai ron post anga ril ru putok lek ang chi kha chuanin in ngai tuana mang thar hle ro mo mizo khovelom chung hianin in ti te ang khovelom chung hian mizo tlangwal te mizo nam mani nampui aya min hmangaya min tuam hlom du tu mo hi anom don chuang lawani ti hi hre hram ro ani lawa mizo mipa nei tla kanom lo ve kutna thok mi ini chu mizo nula beisei ve su tui kuk nei mai ro in tiang chi hi chu thing ngoi mai ne aten dom khop maya chu wangin in siam that kan ngai na lai mi ina min hril ang chi te mo huwa tala lawin in siam that kan tum chuanin keima ni kha mi fin kan ni mai don ani ti kha kan hri ta ngai ne mizo tlangwal te hian in soisel te hnusit na te an tok nim tama ma ti hiril ru lang lo thei lo ne poni second year zelanga pa te ren thlai hianin mi pa zokin an na harle shom zok thok thei lo te ta na an thok lo hnusit ve khang lang ani mo mi pa zong hian kut na tho rang hi thiam tel vekila ti nak la ya mei cheril ru put mang za pui om tak ani khi asim lo chuan a thlan tur po ama khian lai nga lo mai se aron ti ni ya heng hi ani reng do na ne chuwang chuan mizo hmeichhia ten mo mizo mipa te an fak thei lo ani pon soise le mo musi na tong kamang che kha chu social media thu phei chuanin nei lul su nang mani ta khana poi thei ani ti kha karon ngen du chawani chuan an hoi hinaron soi chiang khop maya ave khang lang che chuan engte wal ini big lo wanga
hetiang post siam ngam chut ini mel le mai engma hi na hnuai hnung a om lawania na thaw hi a tha aron ti ni ya adi khop mai hei hi a inga hausa po ni sela an sum lak luna a thiang hlim lawani chuanin mizo hmeichhia midik mo mizo hmeichhadik tak an ti te mizo mipa te hlei hianin kan ngai sang hlol lawani ti hi kan hriat vectorin omani chu tiang po ni lem lowa ha takin rem thoka chung ko chom dik lo takin an du chuanin poisa khan la lut ve thei renga ne amaro chu dik lo taka lak lu an du lowa dik takin ti han ni tin in lo fai nan che ania khatinga thei to pan chhual lai ko hran tan khotlang tan tia thei to pan chhual lai hnusit zawk anga mizo hmeichhia then khattena thoman lo nei le thin hi chu aza thla khop maya tuna post po hi Facebook te WhatsApp group ranga khanin atam view to ni heting ang hi tun hnuwa chuan hmu tur hi om to lo ram sela ani lo chuan mizo mipa te ril ru anat lak lo mo chian ni than ni ate po khanin teng ani chuan kan che to big lo mai ange an ti vai chuan mizo hmeichhia te bok hi a room tur in ni don ani ti hi in shero helai komena hian na hi niam lua a om lowa tuna i hmusit tak te hian chhung kwa an chom zo ti hi ngai tua tur ruina man tur po chhung te dil an la tam lutuk henga na thok thin te hi chuan mani mamo mai ba ka chhung ko tan in ngana an ni ve asin ti en hlu te I hlon mual hin ron tong chuak ania adi khop maya I fakang I choi sang hluayang kan ti reng lawani amaro chu ha takin mo aron soyang hian chhung ko chom tu ani mai pilama athen hi chu khotlang oi me ate rin rol an tel lawa khotlang how tu te pona engma an ti hlei thelo mi tangkai pui tam takanom thren ti te po hi kan hriat pui anga ya engemo na za om takemo na sang takemo an nei lo wanga heting anga musit taka tong kamron manang chi hi chu mizo hmeichhia ten ching to lul su mo nangmani mongin hlim mai ani ti kha kan thailang le du bokani hetiang ril ru iput chuan innam ishal vat don ani kha aron ti ni ya mizo mipa te mizo hmeichhia te nula tlangwal tam tak khanin aron chilron luai mai ne amara chu he account hi Facebook lampanga kan en hianin ka hmumi lo fake account nge ni yang eng account na tangi nge aron post ti lai hi a chiang deuh khanin lo soi chiang ta ula mo hetiang anga mi tan hlawh na om box si lo mani tan po hadam na thlen tur ni box si lo thil post mai ang chi po hi isim makang ani lo chon nam dang vai kan ti te mizo ni lem lawang chi te na mizo te bin hmusit na tur hi kan da lang tam mai ani ti te poi kan hriat anga ne helai hinaron soifang le khop mai mangai na awang ni lawa hausa sum nga kha pasalatan nei po ni la nuam itirei lawang mangai na hi apoi mo berti lo hredon nia mizo tlangwal mi pa te hi musit lo mai ro chu ita na thani aron ti mi fing chu din ti henan soinal mai ne anhoi henin aron soifang le khop mai chir lo thei hi ni lawani mizo hmeichhia po na thok mi lo del hlum sa anom bi kam ni mizo mi padik tak chuan kut na tho kongtin renga dokana lekha ziak le file bu atanga ek pei thlenga thiam vek tur zo kalom post mol takani tin mizo ni lo mizo ti ming chiat tum I ang in chiar zaw le deuro haron ti ni ya hei hi tam takina an hriat chak em ani ya he post si mizo dik takina a post ani nge ni ya fake account atanga post ti lai hi a thei kha chuan in lo hriat chian tum te mo azia lo khop mai chona top nan mizo tlangwal emo mizo pa po ni ro se dik taka na an thoka sum an thok chhok ani chuan ek pai po ni ro se lo hmusit to reng su in ei lawa in hmut sang view lawani pon social media ron post to reng su ani lo chon mizo hmeichhia te mizo nula te mizo tlangwal ti hian an hoisan vai chawani chuanin in nui lo via wang ti kha ami mol beratan po hriat thoi ani chu wang chuanin tongkam uluk turin kanin ngen lom ani